clear tu le ngai thatu zong te chi bai le vek ule vo in hi September ni thum sang ni som ni le panga ani a vo in hian namrun lampanga chuan lung chiat nen candidate puan nen an kopa a namrun a mi thanem takan kal khoma purin tluang sai lo Dampa bial tu an sun bok nen mit tui nen candidate an puang ani bere MNF lam hianin anon for lian khop maya MNF president uzoram thanga chuan MNF Dampa bial candidate tur atan Dr. R lal thanglian apuang ani Dr. R lal thanglian hi MNF senior vice president nilai ani a tin Dampa bial a khuan sul nu tam tak anaya an damdoi inte health clinic kan ti te le chi sang bazar set ti te asul nu tam tak anaya bial tu MLA purin tluanga sailo chakna le unaw an lo ni na chakna in kutilai khu an lo bial dun ang deuh tho khopa trang dun an ni a aru pui tak zet ani chumian ia wang chuan an bial mi pui te hian an som ur sun na sa hle maya bial tu atanan o em awangin an ming soichi silo palian pui mai party dang atang ten anron soma party dang tele khutilaya MNF party te tangkop an ni deuh bermai khutilaya khwan sul nu lian pui anaya wangin ama po phur hle a khutilaya khwan kamik khwal lova kacham reng du ani enkol ka du ani ati ain huam hle maya arpuin anote athi sana optu anei lova anote anvai ang mai hian kangayani ti in asoi nge chumi bial tu te thamon le opchun zom tur le mason na tam tak purin thluang sai lowina alo suang tu chu chun zom ka du ani ti in asoi nge ni engpo ni sela candidate puan program hi in clear ho phot mai teang Dampa biala kan MLA ding lai purin tluangan min local santa ka wangin in than thar by election angai ta chumia candidate tur chuan party then khatte chuan an puang dai towa ti chuan ke ni po puan ngal ve atu la wangin nomination committee kan siama kan candidate turatana arit bir thaber nia kan riat nomination committee na kan final a block ho zong point anron ngin voina Dampa biala kan by election kan MNA official candidate turchu Dr. R lal thangliana senior vice president ye chomsela Dampa bial MLA by election atana MNF official candidate Dr. R lal thanglian na chanchin tlang pui chung kwa pian le murna Dr. R lal thanglian hi August ni ruksang khat sakwa somnga paruka zotlang lunglei district a pianga apa chu R den chunga ani kumsang khat sakwa somriat pahnia ngur moi sailo ne nanin neya fapa pahni Dr. Vanal chan himaral te kan cheche ome fapa hi chu le Reverend Samuel Vanal ompuya tuna PhD atimek tuna loading te kha anni Dr. Thangte te chung hua hi kaushan le khotlanga in mang takan ni anupui pingur moi sailo hian MHEP General Headquarters Aizola President term ni chel to in tuna hian Vice President ni na achel le me kani an chung kwa hian an mani in kanan veng Aizola an cheng me kani zirna lam
kumsang khadzakwa somsari pali a serkon Christian High School atangin HSLC pasa sang khadzakwa somsari pariata St Edmunds College Shillong atangin BA azole a sang khadzakwa somriata MA Sociology First Class nehu atangin azole ane sang khadzakwa somriat pahnia nehu Shillong pumpuya MPhil grade A zovin atwak masaberani kumsang khadzakwa somriat paruka PhD azole a nehu nuaya Sociology Department PhD degree lakma saber record ani nge he mizozi ngati ringot nilova nehu Northeastern Hill University pumpuya Sociology Department PhD degree ne masaber ani he kanselawang ti katao tin as a subject sociology nilova khan nehu pumpuya khan doctorate degree Mizoram atanga PhD ne kan ne masaber ani bokane puthangte hi zirlai shwai tu ani Dr. Arlal Thangliana hian alek zirlai tangin ramle nam avechin le a mani zirlai puitata na thei top chwa mi ani a nina alo chel to shang shang te kantar langange kumsang khadzakwa somsari pariata tanga sari kwa chung khan All India Mizo Students Federation AMSF Shillonga president ani a All Mizo Postgraduate Students Union Headquarters Shillonga kumsang khadzakwa somsari pakwa achanga sang khadzakwa somria chungin president anibok MZP le AMSF Joint Headquarters in Fincom tuna Mizo Students Union Shillonga kwan kumsang khadzakwa somsari pakwa achanga sang khadzakwa somriat khan president masaberani India Marchak State Pasari Zirlai in Zongkhom Northeast Region Students Union din tu ni in Senior Vice President kumsang khadzakwa somsari pakwa achanga sang khadzakwa somriat pakhat chung ani bok Shillong MSU President kumsang khadzakwa somriat ani lain B Vanlal Zarin damchung lungin tang tur lak chwana asul sutu berni in Tejpur jail atangin an la chwa kani Kaushan le khotlang lam Dr. Arlal Thangliana hi lekha azirlai MA azirlai kumsang khadzakwa somriata Shillong Kaushan upa atan thanani a heti hunla hian kumsom ni panga chawani nge ni kumsang khadzakwa somriata changa sang khadzakwa somriat panga chung khan Shillong Kaushana secretary na achelbok kumsang khadzakwa somriat parukhan aizola Kaushan upa ordain ani a Young Men's Christian Association YMCA chairman term nga ani to a tuna hian YMCA aizola president nilai ani ramro rel na politics lam Dr. Thangte hian kumsang khadzakwa somriat paruka MNF Party azoma party chunga ni na shang chelin thalai MNYF president le general headquarters a vice president ni na techel to in tuna hian senior vice president nilai ani term rukzet MLA alo ni to a mani bial ngai lunglei north a azonin term nga chung MLA ani a chatlak om haulawa mani bial ngai a tlingnon thei reiber Mizoram record ani hialani Cabinet Minister a term thum kumsom pangati na ni chu a term khat khakum nga zelani kha term thum zet alo ni to boka heng kumate hian MLA le minister alo ni to ani kumsang khadzakwa somriat pakwa MLA sang khadzakwa somkwa pathuma MLA sang khadzakwa somkwa pariata minister sang ni pathuma minister sang ni pariata MLA le kumsang ni som pariata te minister alo ni to ani Cabinet Minister ni chung hian Sarkar Department shang ne takinalo enkol to boka a enkol Department shang te kantar lang lenge School Education Department Environment and Forest Information and Public Relations Rural Development Land Revenue and Settlement District Council Secretariat Administration Department SAD Health and Family Welfare Commerce and Industries Higher and Technical Education Avayan Department som alo enkol to ni MLA le minister ni chung hian Mizoram tan le North State tetan na thoro pui tak tak nei in foreign ram dor tur point azin chuak tam to le a
America USA a sarkar thil poimo boy puin voili zetakal to a Australia te Europe ram shang akal chhuaka Asia ram shang Japan South Korea Thailand Philippines Taiwan Indonesia Malaysia te po alo dor to thina ni minister ni chungin North State Bika School Education Minister Conference a kumriat chung kumsang ni changa kumsang ni pariat chung khan chairman ani a ahuhawa Central Minister te Andorin asul sutu berani chin North State Rural Development Minister Conference te Mining Minister Conference te le Environment and Forest Minister Conference te po chairman alo nito bok COVID-19 shipui pandemic awanga khovel ram tam tak economy ale shisel na health lama antlak chiat lain Dr. Thangte hian harsat na lian tham tok lawin kumni zet shipui leng kara how to pa ni chanchangin thei to pachwa chumizara chuan harsat na lian tham tuar lawin central le foreign chanpui na ti hai lutin COVID-19 shipui po Mizoramin kantuar chuak thei ani kha COVID-19 shipui leng alo zia omnu khan USA Texas State khopui Dallas sale California Los Angeles sale UNH ate UNH malak na in meeting poimo taka azuk tela Mizoram State Health Strengthening Project satan India poisa a cheng viable se jani somriat zet World Bank sum soi chhuakin tangkai takin tuna hian man mek ani nge ani khatizong kha ani kalome lo mom le mai kha zik pui kan lo me